Закидывай туда его. Все, начали сами. Prajurit unit penyerang Angkatan Bersenjata Rusia melancarkan serangan terhadap benteng pertahanan Ukraina dengan menggunakan ranjau anti-tank TM-62. Serangan ini diklaim sebagai bagian dari strategi untuk melemahkan pertahanan musuh di garis depan. Videonya diunggah pada Senin, 10 Maret 2025. Dalam rekaman yang beredar, terlihat pasukan Rusia menanam dan meledakkan ranjau di posisi pertahanan Ukraina. Ledakan besar menghancurkan sebagian struktur benteng, membuat pasukan Ukraina terpaksa mundur dari area tersebut. Militer Rusia menyebut penghancuran benteng ini sebagai langkah penting dalam operasi ofensif mereka. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Ukraina mengenai dampak serangan ini. Situasi di medan perang terus berkembang dengan penggunaan taktik baru dari kedua belah pihak. Ranjau anti-tank semakin sering digunakan dalam pertempuran, memperlihatkan betapa ketatnya perlawanan di garis depan. Красавчик, давайте. Прямо! Да. Если дорогу помните, можете самостоятельно двигаться. Давайте, красавчики. Служу России. Молодцы, давайте. Закидывай туда его. Все, начали сами. Делайте сразу. Все, плюс. Как приходили, по тому же маршруту, блядь. Подожди. Давай, братан, огонь! Закрывайте рукой, красавчики, закрывайте рукой. Давай. Домой. Заходите, помогите на это. Бывает. Можете на дорогу выбежать, налево, повернули налево, прямо. Красавчик, давайте. Прямо! Да. Если дорогу помните, можете самостоятельно двигаться. Давайте, красавчики. Служу России. Молодцы, давайте. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.